Abak po kay katamungan. Ya betala king panalangin tamoy kapasalamatan daring makatuki. Para king birthday ng Calixto Brown. Para king birthday na naman Maria Teresa Maliari. Kapasalamatan ng Claire Eve Rivera. Para king kapagnasan ng Kate Nuan, Fe Carewon, John Jacob Carewon. Para king malagwang kapaldana ng Robert Malang, Yulino sana king ligaya banwaring kaladwadari, Domingo Galang, Lorenza Filomeno and Benigno Ocampo, kambering sablang maldang kaladwa king purgatorio. Puking panalangin tamoy 83rd birthday ng Eusebia Mendoza. Kaluguran kong kapatid kang Kristo, King Aldoy ti pagmasusyantayeng kapigaganakan kang San Maximilian Colbe, at king mapila na penandit saksyan tamoing pamitalaganing kaya katamong bayong reaktor keti king Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, Reverendo Padre Elmer Jose Galang Dizon. Ipanalangin tamoing pagkalubane sanang katapatan ning Ginoo bilang maya papastul, ban ayagyag noring talasal pantaya, lugod king Diyos. King mit mong tulat pasalamat, talakad tamo para king dalit a pamuklat.
Ilagay ng pampo ng anak po ni Espiritu Santo, Amen. ang kapayapaan ng Ginoo manatili kayo. At kekaan timurin. Kalugurang kapatid, kapilan man mititipon tamo, lalong-lalo na kayong pamanalangin, yung Diyos parati ng paga nakakikatam, na makanano tamo kaulaga kayo. Anak na katam, at may tumuing pag na sana kay katam, yapin ang kakayap tamo at ang kakatamong kaligtasan. O inisangkan, nung bakit, ingapong Ginoo inawis niya naman ng Birhen, man maging kasangkapan, kaniting kayang plano para kay katamungan. At yung aldoyti, metong karing magdibusyon king Birhen, isan Maximiliano Maria Colbe, metong yampari na meging martir, kaya bakit na naman itang katutuan, ingkayapan yang maulaga, kingapong Ginoo. Kaniting kayaldawan, kay katamo yang italaga o install, tining kay katamong rektor, bayong rektor, ng kay katang shrine, yamong Jose Elmer Galang Disan. At kabang install tayo, pasalamatan tayo naman ng kay katamong dati rektor, kay Among Ariel Timpoko. Agatanda kayong eni, asibayo, kilalanan tamo, at tanggapan na makanano tamo kaulaga, ingapong Ginoo, at yung kayang Hindu. At yung benaniti, buklat tala rin puso tamo. Kanita, tanggapan tamo, ing lunos, lugod, at pakalulo na rin ngapong Ginoo. Bangkupsal ko kin Diyos sa mayupayan tutu. At kay kayo kapatad, ing mikasala kong bina, king pamisi pa mga mano, ampon pamanyapat king marok. At king pamagtamad kong gawa, king maya pasukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinita, ipanigapu ko kang nuwa na Mariang kapilan man Birhen. Karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, king Diyos sa ginuta mo. King Diyos sa mayupayan tutu, pakaluluan na katam. At yung pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamuan sana king biye, alangangga. Amen. Panalangin tamo. O Diyos ng upaya at pakalulo, pikalog mo kang Maria Colbe, ake kang martir, intagumpe babo ng pamaylas at kasakitan. Pasikrangan mo kami, ikaming magmasusi, kanitingal do ng kayang tagumpe, at sopan mo kaming magwagi babo ng dewakan, aliligalig kay kami. Idiyagan mi, kapamilatan ng Pinomeso Kristo ng anak mo, amoy biyat magaring kambe mo at ng Espiritu Santo, Diyos magaman kingalangan ka. Amen. Pamamasang ibot, king libro ng propeta Josue.
Josue nga naking kabilugan na balayan, inyangeni, igalang yung ginu, at pamintuan niya, king mit mong katayimtiman at katapatan. Ilakoyo la ring Diyos-Diyosan, asimbanda ring pipumpunan yu, karin Mesopotamia at Ehipto. Ating bukod mong saywan yu, iyaing ginu. Nung eko bisang sumuyo kayo, mamili ko ngeningal doyti, nung kanino ko sumuyo. Ding Diyos-Diyosan na simbanda, ring pipumpunan nyo ka rin Mesopotamia, o ring Diyos-Diyosan daring Amoreo, ning labuad, angeni, panok nanganan nyo. Dapat ako, ating pamilya ko, ingke kaming suyuan, yaing gino. Ngarang may kibat ding tao, emiya kapilan man gulutan ng gino, ban sumuyo karingalwang Diyos-Diyosan. Ingginong kaya kaming Diyos, liwal na laring mga tuwami, at ikami, iba't king pangayalipan karin Ehipto, at ikit mi, ing mala adepat na. Iningat na kami, nukiaman miras, karing labwa daring sablang bansa, adelanan mi. King panlub ni king labwa dayti, tinabi no ning ginu, ring Amoreo, amanak nangan keti. Inya so iwan mi ing ginu, uling iyo ing Diyos mi. Kanita nga ng Josue karing memalen, mapalyaring iya so iwan ing ginu, Diyos yang banal at enalapatawaran din kaya kayong kasalanan. Tanggap king atin niyang kaligaligan at nung painggulutan iye at sumuyo kayo karingalwang Diyos-Diyosan parusana kayo. Lipula na kayo, lipat na ning meging mayapyo kaya kayo king menuna. Ngarang may kibat ding tao kang Josue, makanyan, ingginu yang saywan mi. Nga nang may kibat Josue karela, ing sarili yu, yan na mismong saksi, king ikayo, pinili yang saywan, ingginu. Wa, ngarang may kibat, ikami, saksi kami. Nung makanyan, nga nang minutos karela, ilakoyo no ring Diyos-Diyosan, adayuan, ayat yuke kayo, at mga kukong katapatan king ginu, ing Diyos na ning Israel. Ngara kang Josue, ring memalen, sayuan miyo ing ginu, ing kaya kaming Diyos. Pamintuan mila, ring utos na. Inya ginawayang kasunduan ni Josue, para karing memalen, itangal do ito, at binyena lakarela karin king Sikem ding batas at palatuntunan at dapat dang tukyan. Sinulat ng Josue reting kautusan king libro na ning batas ning Diyos. Kay bat kinangwayang maragula batu at binili niya lalam ning dutong nga ensina kaya king santuaryo ning Ginoo. Nga nakaring memalen. Iting batu yung saksi tamo. Dindam no ring sablang amanong sinabi na ng Ginoo kay katamo. Nung inya saksiya laban kay kayo, bane ko magalsa laban king kay kong Diyos. Kay bat na nito, pepalakwana na lang Josue ring tao, at mi balik king metong at metong king sarili ng labuad. Kay bat dang may palyari reting bage, Josue, ing talasuyo na ng Ginoo, ay anak ng nun, Meteya, king idadadinalan at apulong banwa. Ing amano ng Ginoo, Salamat, King Diyos. ika Ginoo ing bukod kong pibandyan. Ika Ginoo ing bukod kong pibandyan. O Diyos ko, ingatan mo ko, uling kaya kako magsantong. King Diyos kakong sabihan, iking kakong bukod Panginoon, na anumang mayap ingatyo kako, pigkalob mo.
Ika Ginoo ing bukod kong pibandyan. Ika Ginoo ing bukod kong pibandyan, ing tula akakong pagnasan, karinggamat mo, tsumayap kong kapalaran. Ika Ginoo ing bukod kong pibandyan. Ing Ginoo kakuyang kurian, uling kako babiyayang mayap akausukan. Kakong kaisipan kayayang tatayran, busal naman ning kabengyan. Eke malyaring kalingwan ning Ginoo, uling parati yang atyo king siping ko, matatag ko at emaugon. Ika Ginoo ing bukod kong pibandyan. Ing dalan na payinturo king biye, kako papakit me, siping mo atyo, tulang alang kapante. Ing saup mo, magdalang tulang alang kapupusan. Ika Ginoo ing bukod kong pibandyan. Ing Ginoo manatiliya kay kayo. At kekan timurin. Pamamasa kimaya pabalita ag pangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Ating mapilan nakatawong migdalang anak kang Yesus, banong bendisyonan at ipanalangin. Dapot ding alagad, sebyalan doring Magdala. Sinabi ng Yesus, paborenyong lumapit ka na kuring anak, eyo babawalan, uling ing kayarian ng Diyos para karing anak yang antikareti. Timpak no ring gamat na karing buntok daring anak, bayu yang meko ketang lugal aita. Kaluguran kong kapatad, ing maya pabalita ng kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Kanya pong August 12, mag-install kong adwa tamang bayong pura paroko, karing adwang parokya, sa Nagwising San Fernando, yapong Ebilgiao, ampo, kiniking siping tamang parokya, kining Bacolor, San Guillermo, yapong Ariel. Yan ibiti pun tamo, para bang kanita install kay, italaga ko naman ng metong apari, kaya Paris Priest, Rectoria, kining kakatamong shrine. Yan pong kakatamong Our Lady of Lourdes, shrine niya po, iya po, parokya. At pilang beses siguro may banggit na kayo na ano yung shrine. Iniya may itong parokya, na may itong yung lugar at ilagatang. Para bang kanita ka rin miral yung kapanyamban,
king Diyos, ang popayong debosyon, lalong-lalo na king kakatang kaluguran a Birhen Maria. Kapanyamban, susulong king kakatamong pamitalaga king kakatang biye king Diyos. At as nakasanting na rening kakatang pamamasa, diri nanda katamong malalam kabaldugan ning biye kapanyamban. Karimeng alabasan na yaldo, narandaman tamo in tungkol king kwento o istorya ng Josue. Yan ing menalili kang Moses. At yan din damtamo kay mumunang pamamasa na makananon ding tao. Isyag na karela o ining kay katamang Diyos. Our God is a blessing God. He blessed us. At may kumbisa ng belikan ing karelang karanasan, magumbisa niyang ing akong Ginoo. Delakit na lang iba't Ehipto, papunta king kayang pingakong napot. Banang ipasyag karela o hining kay katan Diyos, mayap yalub kay katam. Ngini, ikayong ana, mamili kayo. Nung sayuwan niya ng Diyos ay nil, na minentabi kay katamo, making mayap yalub kay katamo, at liligtas na katamo, o sumuyo kayong aliwang Diyos-Diyosan. At siya mismo, i-Josue, sinabi na, ako, ampoin ka na akong balayan, siwan miya, ing Diyos. At sinabi ra naman, dining Israelita, ining komunidad, sabi ra, ikami mo naman, siwan miya, ing Diyos. Siwan miya, ing akong Ginoo. Uling denasan mi ing kalayan, iba't Ehipto, ulin nining kay kaming sikanan. Nune uling sikanana ni Diyos. O yan, yang karelang isyag. At ining pamipasyag ning kay katam pamananggap, king kay katamong pamamiye, service king akong Ginoo, ya impekadiwa ning kakatamong kapanyamban. Nya sa sambantaya, pailalang tamo yung kakatambiye. Kaya, uling, nung ita pailalam yung biye tamo kay nga kong Ginoo, yung miglalang kakatamo yung makibalo na makanano yung direksyon na ning kakatambiye, patse kinawani tamo kaya, kanita tami sumpa. Nakataas sumpa ni nga kong Ginoo, no naitang man yung pa kay sarili tamo. Uling patse, kinawani ka. Katang mismong linalang at makibalo na makananang iganap yung biye mo. Oras kinawani ka kaya, naning maging bunga, masiraya yung biye mo. O yan, yung buri ng ipangkit, Josue ka rin tao, nung iyesuyuwani nga kung ginunga na, yung ginamit na parusana kayo nga na. Nang kaisipan tamo, makananyo mamarusa yung Diyos ay ni inalangangay lugod na. Imburi na sabihan pa siya, kinawani ka kaya, ing biye mo, mayalang kwenta. At karing sablang sinuyo king Diyos, karing sablang sinuyo king apong Ginoo, mumunang dili akikatamong lalawan, antimong uliran, yapin ing Birhen Maria. Uling biya pa'y lalam na ing kayang buong biye, king apong Ginoo. Awsan tayang bayong Eva, uling ing minunang Eva, ing sinuyuanay sarili na. Pero'y ing Birhen Maria, anyang agkatanya ning apong Ginuban makisan metong king kayang pamagligtas king sabla ang lelangan, bisama na nalubusan na intindihan, tinanguya, pepay lalam na ing biyena, king plano na ning apong Ginoo. At meto nga dapat ang pulutan king Birhen, anyan tanguya, nakelingwan, king buong biyena, inintangulang ngayon. Nanti po nga ba, habang mag-holy hour kami, rening kay katamong seminarista, kaya be ko king chancery, anam la po rin, mag-prepare lang para king karelang diaconate. Kabang mga di kami harap na ni Santissimo, kaya nga dyan may itang morning prayer.
At yung pangadyan miras kami po ketang sa ming some prayer tang katlo, medyo may kaya ko, may track ko kita prayer, and I realized something. Kasi, impeng dili, nandin, mag-morning prayer kami, ketang some prayer, sabi ng makanyan, that all nations may praise you, nga pong Ginoo, and you may possess our hearts. Nga na. Sabi ko makanyang kasanting nanine ako. Then I realized, dakal kami pangati, dakal kami sasabyan, kaya rin na ng prayer, akalinguan mo na. At masaya ko, kasi liwa mo ako ito, kaya be kayo naman, ang poreng kalupa ko pari. Potang kaybat may ngadi, potang kaybat sinabi nun ang adwan, ngayon kaya kaligwan na. Andiyangi kayo po. Potang magmisa tamo, potang opening prayer, lalaguma na laning pari, ren panalangin tamo. At yagkasanitang panalangin. Kaybat nanita, nanong pakibatyo, kapamilata ng Kristong ginumi. Ano sabihan niyo po? Nano pumburi na sabihan nita? Papasyagyo, may nga di pari, kilagyo na ng buong komunidad, at sasabihan niyo kaya nga pong waping Ginoo, oyan yung burime. Oyan, yung panalangin yan. Oyan yung kaburin me. Pero, nano yung penalangin na ng pari? Nano yung tandatangwanan tamo? Dakal na rin panalangin, yung kikatangin apse, yung nga pong Ginoo. Lalong-lalo na po ang atyutamo kini banmiyampang king katang kapanyampan. Metong apaganakan at lalakwan kay katamo ning Birhen, we must always be mindful of our commitment. We must always be mindful of our promise, pangako king akong Ginoo. Ding Israelita, sinabi ra kang Josue, suywan miya in Diyos. May natili lang tapat, kasi akakalingwan da. Akakalingwan da, mangalingwan da. Kaya katamo po, karisab lang lelanganan ng apong Ginoo, itamo mo yung dinina na itamong tao, itamo mo dinina ng awareness. Awareness. Nga po tang itamo aware. Po tang bala mo may hypnotize tamo. Kabuta na gagalo bala mo robot. At yung tutukyan tana mo, yapining pagnasana, din kay katamong sarili, nanong maliliyari. Kanita ta akakalingwan, din kay katamong pami talaga at kasiwan in Diyos. Dakala maka-hypnotize ngayon eh. Nga pinangkay kay katamo bala mo sombila rin nga liwa. Bakit may lalakad ya kendalan magsalita ya. Kanita po pa siya may naikang lalakad ya kendalan magdili-dili, magsalita ya, nasabihan tamo? Siguro. Ya pumakanyan eh. Yun ya kaki, may magsalita ya. Kakanyang-kanya niya pa. Kaya timpalang makakabit kayo niya. Kapagsalita niya palaking cellphone. And he's not even aware na nang madalyal. Kaya kita mo kay sakin. Yan po. Nanong malilyari, potang darayo. Tamo kaya nga pong Ginoo, we are not aware. Bala mo, magbabata mo, ketang level, daretang kay katamong sese aso. We just act on the basis of stimulus and impulse. Eke po ang kalingwan itang meto nga magsalita. Misan, biyasaya, talaturuya, kayang leadership no kanyan, pero may kumpisay ning kayang pamanuro. Ining kayang pamidake, kayang mawulag akimbiye. Anyang misan nating speaker, ti magsalita, sabi na,
When it comes to the animals, mabibilang stimulus response. O temedinan pamangan ng aso, talagang mag-respond yun. Kita mo, di nanda ang pamangan, nang kaya mag-respond tantambing, stimulus response. Dahil nga liwa naman, misip na pa. Karing animals, stimulus response. Kay katamo, dapat stimulus response kay bad ating space. The space to be aware so that we will choose our response. O ini siguring sangkan, nung bakit niya ni darandaman tamo, ako po darandaman ko, kumena, ikit, pero darandaman ko, yung laganap, istoryara, yan pinitang, ding aliwa, kay katamo, ding kaya luwa, kaya nakanla pa, malululong laking sugal. Nepo, lalo na keng online. Nepo keng online mass. Online? Ano po? Ba, tatayala tarin yun. Balo, no? Sa tsulakin. At inwaring tao, in his right mind, na constantly aware na pag-isa na larang kaya tinana, at yung tao na magdesisyon niya consciously gawa na ni bangkanita, misan nila do magsuicide siya? No. What madilyari ta? Awareness. Mindfulness. Yan kulang. At hindi pa nakikatamo ng Birhen. Dalawentamo king Ebanghelyo. Meto nga katangitang malyari tang pulutan keng Birhen. Muy tang tinanguya king Diyos. Tamo, tatangutamo mo naman. Impamikaliwa, na maning malilyari, lalong-lalo na po tang inaintindihan ng gawa na, isinop na kayong puso na at pigunama na. Pigunama na. King Ebanghelyo, dindamtamunan din, na makananong Yesus kabang lalakad siya kaya benalaring kayang disipulo. At atin lang lalapit. Dinin tao kang Yesus, ding anak, papabless na lang. Nanong gewara, reng apostol. Payagan dala? Payagan dala po? Nano sinabi raw, oo, bawal. Distancing nga ra. At tinawaring COVID kanita. They were not aware nung nini nga tiyubusal da. Nung nano'y kakatulan. Nano'y kakatulan ng Jesus to bless people. To let them feel and experience that they are valuable. Even children. Kitang kaurasan na itaring apostol, anak laren. Jesus is for adults only. Ginising na lang Jesus king katutuan. Oy, nga na. Paborin nyo, lumapit ka na ako rin. Intutunan nini, in kayarianan ng Diyos para ka rin kaluparan. Anak, mababa, alam pagmaratan. Ginising na lang Jesus king katutuan. Diyuta mo po ngayon Kenny, karabang kanita, italaga tayo among Elmer, Kenny. Ingaduan tamo, na sana lugurane lalo ni nga pong Ginoo, kalupan na ning Birhen. Bang kanita, king kasuyuan na kekay, ing lunto, aliwa mo yan pong Elmer, nuning lunto, ing lugod na ning nga pong Ginoo. Kalupan na mo, itang mag-devotion king Birhen.
Nya lalapit ta kayo, emu uli na. Nune, uli na ning lugod na ning Diyos. Yan ang kakatangat buwan. So, paano sana, iyapong Elmer, lalong-lalo nakapamilya tanda rin kakatang leaders, yung rectoral council officers, para bang kanita, abe. So, pandakatamong migising parati, gisingan nakatam, at to keep us mindful and aware, munang-muna, karing kakatang panalangin, o tamitipon-tipon takin. Mind you, o tapong mga dita kay nga pong Ginoo, we are also expressing our responsibility. Ulitan ko po, potang mga dita, kapasyag tamo naman yung kata responsibilidad. Kumalyaring sabihan na, Ginoo, pasik na nga nyo nepo, pakayapan nyo nepo sana, balik yung sikanan pamikakatawa ng imako. Potang muli ko, pandala ko na yung manchicharon, ang popang pasukalang kelo. So, kining kakatang lugar ay ipipanyamban kaya nga pong Ginoo. So, panakatamo sanang always aware. Aware nung ninuitang tao tamong binindisyonan. Tutunanin po ang mayaring misa, o tapong bayo kayo muli ng gawang ko. Ing payupayin kinin Diyos, bendisyonan na kayo nga po, Igpa, Anak, Espiritu Santo. O tapong mayaring misa na yung kayo papalakpaklan, papalakpak kayo kene. Wow, kung yung kayo may kakarugan ko, kaya papalakpak na rin Papalakpak la uling, ay at last, may ari-aring misa. Napinta? Kasanting siguro nung papalakpak tamo, uling, we experience God who is a blessing God. At masaya tamo because we were blessed. At bilang binindisyonan makuha tamo, magdalatan bendisyon, karing kalupan tao. And the best way to bless others is to share our lives. If needed, our life, kalupan ng Maximilian Kolbe. O yan ay kakatulanan ng Apong Ginoo, o yan ay katulanan ng Birhen, o yan musan naman sana'y kakatulayo, yung pamanimulanan ng kakatambayong rektor. Pangatiyo ko po, 64 years old na ako. Medyo nung wari mo kayong computer, medyo yung kanakong memory, terabyte. Yung kayo mga lingwan mo rin, pangadiyo ko po. Mga kanita, I'm always aware at parati kong makagising nung nino ako, harapan ng Apong Ginoo, at nung namin tatalakaran ko, antimong kay kayong Arsobispo. Pangadira kayo mo naman po, para pang kanita, abi-abi tamong maging mindful and aware, man kalupan na ng Birhen Maria, dala na nakatamo naman ng grasya na rin Apong Ginoo. Amen. Amen. My dear brothers and sisters in Christ, let us now witness the installation of Reverend Father Elmer Osegalang Dizon as the rector of the Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes. By virtue of the faculty vested in me by Canon 557, Paragraph 1, I, Florentino Galang Navarias, by the grace of God and favor of the Apostolic See, Archbishop of San Fernando, hereby appoint Reverend Father Elmer Jose Galang Dizon as rector of the Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes. Let us now listen to the pastoral appointment of the new rector.
the Roman Catholic Archbishop, Archdiocese of San Fernando, City of San Fernando, Pampanga, Philippines. Pastoral appointment. To our dear son and beloved brother in Christ, Reverend Father Elmer Jose Galang Dizon, believing in your promise that you will love and serve the people of God in this ecclesiastical jurisdiction, we are, by this instrument, assigning you reverence as rector of the Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, Cabetican, Bacolor, Pampanga. You shall have your residence at the rectory of the said shrine. We commit to your reverence the full care of the souls in the said shrine, with all the faculties, duties, rights, and privileges according to the Code of Canon Law on rectors of churches and archdiocesan statutes, and establish local traditions as duly referred to the competent ecclesiastical authority, but with exception of all other parochial functions, so as not to interfere with the ministry of nearby parishes. Moreover, we trust that those matters entrusted to your attention and all other affairs or concerns subject to your ministry will be executed with pastoral charity, zeal, accountability, prudence, and integrity. Your appointment stands effective on the 14th day of August 2021 and remains valid until the 9th day of May 2025, unless and otherwise provided for by the competent ecclesiastical authority. May pastoral charity conform you to the heart and mind of Jesus, the Good Shepherd. Given this 14th day of August, in the year of our Lord 2021, at the Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, Cabetican, Bacolor, Pampanga. Signed, Florentino G. Lavarias, D.D., Archbishop of San Fernando, Pampanga. Signed, Reverend Father Danny Q. Nakpil, Chancellor. I, Reverend Father Elmer Jose Galang Dizon, with firm faith, believe, and profess each and everything that is contained in the symbol of faith, namely, I believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. I believe in one Lord Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, one in being with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation he came down from heaven. By the power of the Holy Spirit he was born of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered, died, and was buried. On the third day he rose again in fulfillment of the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. With the Father and the Son he is worshipped and glorified. He has spoken through the prophets. I believe in one holy Catholic and Apostolic Church.
I acknowledge one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. With firm faith, I also believe everything contained in God's Word, written or handed down in tradition and proposed by the Church, whether by way of solemn judgment or through the ordinary and universal magisterium, as divinely revealed and calling for faith. I also firmly accept and hold each and everything that is proposed definitively by the Church regarding teaching of faith and morals. Moreover, I adhere with religious submission of will and intellect to the teachings which either the Roman Pontiff or the College of Bishops enunciate when they exercise the authentic magisterium, even if they proclaim those teachings by an act that is not definitive. I, Reverend Father Elmer Jose Galang Dizon, in assuming the office of Rector of the Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, promise that both in words and in my conduct, I shall always preserve communion with the Catholic Church. I shall carry out with the greatest care and fidelity the duties incumbent on me toward both the universal church and the particular church in which, according to the provisions of the law, I have been called to exercise my service. In fulfilling the charge entrusted to me in the name of the church, I shall hold fast to the deposit of faith in its entirety. I shall faithfully hand it on and explain it, and I shall avoid any teachings opposed to that faith. I shall follow and foster the common discipline of the whole church, and I shall observe all ecclesiastical laws, especially those which are contained in the Code of Canon Law. In Christian obedience, I shall unite myself with what is declared by the bishops as authentic doctors and teachers of the faith, or established by them as those responsible for the governance of the church. I shall also faithfully assist the diocesan bishops in order that the apostolic activity exercised in name and by mandate of the church may be carried out in communion of the same church. So help me God and God's holy gospels on which I place my hand. Let us now witness the presentation of the interim Rectoral Pastoral and Rectoral Finance Council officers and members of the Shrine. May we request the officers and members of the Rectoral Pastoral Council, Rectoral Finance Council, and the various organizations and groups of the Shrine to please stand and come forward. May binasawa niyo. So, Father Elmer Tison, I have the honor to present to you the officers and members of the Rectoral Pastoral Council, headed by Sister Aniceta Pineda, and the officers and members of the Finance Pastoral Council, headed by Brother Edward Timo, and representative of the different organizations and groups of the Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes. They shall coordinate and collaborate with you in taking care of the ecclesiastical life and mission of the shrine. Brothers and sisters,
My dear brothers and sisters, as a sign of our consent and acceptance to Reverend Father Elmer Osegalang Dizon as the new rector of the Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, let us proudly give him a warm of applause. Talakad tamo po. Ginoong Jesus, makabukod ing lugod mo kang karing mga lating deti, uling kalupa mo mapakumbabala puso. Nga tamang manalangin, ginugawan mo keng mapakumbaba puso. Ulitan tayo. Ginugawan mo keng mapakumbaba puso. Paraking Santa Iglesia, kalingwa na sanang lubos ing kayang pamanagumpe at kalupa ng Kristo, migit nong ingatan ding palpikasala, ipanalain taking Ginoo. Ginugawan mo keng mapakumbaba puso. Paring katekista, king pamanurong relihiyon, ipakit na sa karing tuturura, king relihiyon manimunayang pansariling pamagtagulaling kang Kristo at emegit metong sistemang intelektual, ipanalain taking Ginoo. Ginugawan mo keng mapakumbaba puso. Paring sablang alipustaning yatu, magsayala sana uling kawangis di Kristo as sikwil ning sarili ng balen, ipanalain taking Ginoo. Ginugawan mo keng mapagkumbaba puso. Para kay katangan, mi kakamalayan ta sana, ing manibat linyang may binyag tamo, ing banal na Espiritu manuknangan niya kikatamu at tutunang pagnasan, ingaso pa nakatamong lumupig, kiring kikatangkinan at kasalanan, ipanalain taking Ginoo. Ginugawan mo keng mapakumbaba puso. Paring sablang miyangon na biye, bipay naman nungan sana king kapayapan, ipanalain talaking Ginoo. Ginugawan mo keng mapakumbaba puso. Oy paming at subanwo, nasa mo yung kaligtasan ding palpikasalo, parati milasan ng tapat lingapan kambi ning lugod at ning matulang pamananggap, potang magbalik lo king kapamisanan Kristiyano. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen.
Kalubrang kapatid, manalangin kayo. Kanitin kay kayo at kapundaon, matanggap harapan ng Diyos ipamayapayan totoo. Tanggapane sana ning Ginoy tingdaon karinggamat mo. King kapuriyan po ni kaligaya ning lagyuna. King kasaplala tamot ning mabilog ng banal a kapulungan. Huwag pamimiglalang, panwanan mo sana at papagbanalan dating kay kaming ayin. Manano na sana ng iting daon, katmana rin po sumi, king lugod aming tagumpe, kang San Maximiliano, bago ring sabla ng kasakitan. Ito doon be, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo, manatili akehe, At kekan timurin, yat dahil na rin pusoy. makayat na nalaking Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tao. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, impasalamatan da kang parati at numan ka rin. Huwag pa, Diyos nga lamanga at lubos mayupaya. Kingaldo iti, parang alan mila rin kang santo, amitagulaling king biyera kang Kristo, alang-alang king kayarianan ng banwa. E muna nung lugod, impepangkit mo kay kami, kabang awsan ng pasibayo yung ketawan, king minuna ng kalinisan, at agatan mo kami takman kay tiking yato, karing kalam ning tutuking biyera. Ulinanita, kami daring sablang koro ng anghel karing banwa, daralit mi kay ligaya. Lain makiabi kami ngalantok ng mabiya kapurian keka, at ngamingan kakanta. Doon ang kaping manaloy pang, ikay manibataning sablang kapananan. Uli na ita pagparalong pumi, pamanalan mula sana king spiritum, dating ayin, ban para kay kami magawalang katawan, ang pondaya, ng ginuming Yeso Kristo. Bayo mi daon ko sandok, di pa may nasat kamatayan, kinwani yung tinapi, at napasalamat siya keka. Piraso ne, at binyanin ka rin kayong disipulo at gana. Tanggapan niya iti, ikayungan at kananye. Iting ka na akong katawan, amidawan parang keke. Makanyan mo naman kay batan ng apunan, kinwane yung kalis. Pasibayin ka pasalamat kaya. At binyan na yung kalis ka rin kayong disipulo at ngalo. Tanggapan niya iti, ikayungan, minum kayo kaniti. Iting kalis ng kanakong daya, indaya ni bayo at alangang tipan. Ami bubu para kay kayo, ampo para ka rin sablang tao. Banketa, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo ngayon ng misteryo ng kasalpagdayanan.
Inyang iling kaganakan mo pa, king kamatayan at pamanyubli ng bebe ng anak mo, darawon niya kaya ka iting tinapi ng bebe at iting kalis ng kaligtasan. Lain may pasalamatan kaya ka, yung pepaliran mo kaming matampang talakad king harapan mo, ban sumuyo kaya ka. Apakumbabaming pagamuha mo, king ikami nga sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipunan na kaming anting betong ng Espiritu Santo. Ganakan me oy pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu ban mi ganap ya king lugod kambe ng Francisco ake kaming Papa at i Florentino ake kaming Obispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepainawan at manenayang subling niye at ding sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganggo. Ban kayabe ng Maria ing Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose kayang esposo, kayabe ring apostol at ting sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambe ng pongkaya, ikapamayupayan tuto, kagam ng Espiritu Santo, papuriyan dakat parangalan, manggamang kingalangan ka. Gimit mong lugod, kapanaligan at kapasalamatan, maus tamungan nagigikatang kaluguran ng pa at nga tamungan manalangin. Ikawis mo kami o kinung king sablang maro. Malugod ang pagkalibing kapayapan ng king panahon mi. Ban king kasupan ng kikang pakalulo. Parati kami may kawis king kasalanan. At miligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan,
Kiyang panyatang na Yesu Kristo, kaya kami talapangabas. O kinong Yesu Kristo, ay sinabi ka rin kay Apostol, "Ing kapayapaan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapaan ko, papiye ko kay kayo." E mo sana mabaligdan ni kay kami kasalanan. Noon luwan mo kasalpantayanan ng kay kay Iglesia, at pamayapan niya pambilugan at pangking kaburian. Ika mabibiyat magari, manggaman, tingalangangga. Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo, para di sana manatili kay kayo nga. At kekaan timurin. Ipagit na mo pong ini, na may kakametong tamungan, king kapayapaan ng Kristo. Ipan po kayo. Yung kordero ng Diyos, yung milalako ang kasalanan ng iyato. Wala rin mayaws king apunan ng kordero. Ginuek matampang tanggap keka, dapat yakas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning spiritual a pamakinabang. Esus ko, sa salpantayanan ko king atyo ka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguranda ka may gitking sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapat pauli na ningening penandit, era ka atanggap king sakramento, umekamu man espiritual kening puso ko, kakaulanda ka bala mo mawari, at syuka ka rin at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko kaya ka. Emoy paintulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen.
Si Claude Tamo po. Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakalakasakitan ke kami at may kamatena karing dakalatao. Adwan mingeni kaya kayong balikdan mo kaming mit mong lugod. At iyatsyat me kaya kami ing makahulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan. Alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi. At palusukan mo ing masabal mi. King metong at metong. Ipanalangin mi. Antabayanan mo laring taong mitutukan manintun panulo. Para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila rin pekapon ming pambansa at lokal. Ban mamili at sali lamo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit. At inggawan da iti makasalikot at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi. Ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, nurses, at ting sablang lilingap karing ni salunan. Ban makasuyo la karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula pabren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanggang kapainawan, tetang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kaniting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyus kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis, layon tarya na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiadwan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdul kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, mo sana pisawiling aklis mi keka king kagulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Birhen de los Remedios, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, San Nicolas de Tolentino, Birhen ning Lourdes ning Kabetikan. Madalangin daw mo. Huwag pami malugod, ipiyarasan kay kami reteng misteryo tinggap ni, yung spiritual at etagan, amiyo kang San Maximiliano, Maria Colbe, ban maging tapat kami, kay kang kasuiwan, at managumpe, kay kasakitan. Itiadon mi, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ulog ko po sa atin. Maya payabak kaya kayungan po. Maya payabak po among. Mitago niya kayong kapiesta ng Maximilian Kolbe, nitong yung Franciscan friar,
at martir ingke katamong pamitipon at selebrasyon. Ekbalo nung nanong kabalduga na niti. Ni talaga ako ang anting rektor keng kayang piyesta. August 1941, anyang mag-volunteeryay Maximilian Kolbe, bang kanito eyamate, ing metong nga preso. Kasi ating metong tinakas king preso, at bilang pamaghiganti dareng gwardya, may mili lang apulo. Bang kanito matela, king concentration camp, king Auschwitz. Itang taong pelitan na de familiaya at Chuya anyang makanonize siya i Maximilian Kolbe anyang October 1982 anyang i-canonize ng John Paul II. Mayayawas ko naman kayang palitan ing metong de pamilya ban kanito kumabiyeyo at akayabe noreng kayang pamilya. I Maximilian Kolbe meteyo uli na ning dimlo ang pondanop to ede pepakanan. Ken concentration camp at chulareng Hudyo ang poparetang lalaban keng Nazi government. Milubyo meteya keng concentration camp. Ini kaya ang pangasain ko keti concentration camp yan naman ing shrine or is it a place of death or is it a community of life and hope which ngayon di pwede tayang lawen in concentration camp was really a place of hope. Hope to be free and hope to live. At hindi ang atlong milyari king biyen ng Maximilian Kolbe, aburi kong ikwento kayo. First, Mary appeared to Maximilian Kolbe as a boy. One night, dinatangya kanya ing Birhen Maria, king metong paninap, at tatalan niya kanong adwang korona ing Birhen. Metong maluto, simbol na ning martyrdom, at metong maputing korona, symbol of purity. Kitna ning Birhen Maria, sang buri mo ka rin nga dua. May kibat siya i Maximilian Kolbe, den punga dua. That defined his life. Kenisan na king shrine, maninap tamo na ipalaganap niya yung maya pabalita tungkol king apparition at message na ni Virgin of Lourdes in our lives, especially in these trying times na pwede tamang lumapit king Birhen, ban kanita ipakilala na ikikatamo at miga relasyon tamo king ginutamong Yesu Kristo. Secondly, Maximilian Kolbe was a master of new media. New kanito, 1930s, 1940s. Pwede nang sabihan, printing media, printed media. Ang popang menalakad yang radio station. Ngenireng radio sa tunongan kareng katamong cellphone. And may plano yan naman gawang movie studio. So kani king shrine, let us try to adopt the best of what technology and media can offer to advance and enhance our mission of evangelization and accomplish the particular objectives of the shrine. To cater to minister and take care of the devotees and pilgrims. Apupunta keti, ban kanita,
Pasao King Birhen. Lastly, Maximilian Kolbe founded a religious group focused on evangelization. King Warsaw, karinya may nalakad kay Batnanito, Mintaya, Japan. May gumbisayang mapilan miyembro na nining grupo ngayon, and in a few months, maging 1,000 la. Kapunta na Japan, may nalakad dyan naman kay komunidad. That was his job, to create, put up groups. So I invite the Shrine community and the faithful of Kabetikan to keep on embracing an archdiocesan mindset. Sabi na ng obispo din, Shrine tamo, archdiocesan niya. That is, in archdiocesan mindset is a global mindset while remaining deeply rooted kay katamong tradition kay Kabetikan at then practices kay Kabetikan. Global ka kano, patse in direction mo, linwal ka kang boundary. The Catholic Church is a universal global church. It is not confined in one local church, but it is fully subsisting, gagamitan tayo pa itang amanong subsisting in each particular church. In Shrine tamo is a particular church, just like a parish is a particular church. Yapong Lord is pang-archdiocese yun. Pero, nakupin ka rin Rectoral Council and Finance Council na niyang imit ko la, yapong Lord is paborito na la ding tao Kabetikan. So we will try as a community to build a good Samaritan church for the sick and the afflicted. Secondly, we shall try to build a poor church for the poor. Saint Bernadette Subiru was a poor girl of 14 years old when Our Lady appeared to her. Finally, we shall try to implement what Pope Francis calls a synodal church, a church walking together with pilgrims and devotees that is characterized by communion, participation, and mission. All these models of the church, Good Samaritan Church, poor church for the poor, synodal church, point to being a church centered in Jesus Christ. Our work and mission is the work and mission of the Lord. In mission na ning Birhen, mission ne ning Ginoo. I took some time reviewing po the statues na ning Shrine, 1981 la po. May gitnong 40 years old. Bayo ya pa yung 1983 code. It needs updating. So I will try to form a technical working group to review it, maybe update it, and have it approved kaya kakatamong malugod a Arsobispo. Because the statutes gives the direction, the procedures of the shrine. It will be our guide. So finally, dakal salamat kaya kayong presensya, deng Board of Trustees, apani mo na ning kaya katamong Arsobispo, na ning Archdiocese of San Fernando Educational System, at deng kaya katamong school directors and principals of the 12 schools of our Archdiocese. No rin kayo? Matsula po ka rin. Dito po mga tsura kitang gilid. Kaya wala rin teachers, staff, and students, and parents, they are watching right now. So at the moment, we are Archdiocesan in our reach. Yan po. Dakal mo na pong salamat kay Cathedral Community na paani mo na ng apong man ni Santa Maria
Father Howell at saka Father Senon Akayabe Kula for 2 years ka rin. Dakal mo naman pong salamat kay katang Vicar Foreign who represents the Vicariate, Father Paul. Salamat kang Father Ariel, kaya kayang pamanungkulan, pamanyuyo keti, magit adwang banwo. Salamat muna kang Father Alvin Manalang, Parish Priest ng St. Joseph the Co-worker Parish, King Florida Blanca. Misan ko mi assign as a Parish Priest, King Florida Blanca. And then finally, dengan akong pamilya, tsukin kapatid, kapatid ko, popay Father Eli Dizon, kapatid Kepo, tin ko naman kapatid metong Madre, Chuya Cebu, Sisters of the Holy Spirit. Mas matwa ko po kang apong Eli, kanya mas dakal kubuak. Thank you finally to the Shrine community, the Rectoral and Finance Councils, and the different heads and members of the organizations and groups and committees, the katamong servers and choir, for preparing today's celebration. Ladong-lano na po rin at suke niya tao kabetikan, dakal pong salamat kaya kayong pamananggap ngayon kaya aldawan. At dakala salamat po doon for your leadership, trust and confidence to your beloved priests. Palakpakan tayo po yapon doon. And as we pray as a community, kindly pray for me in a special way for the responsibilities that have been handed down to me. Dakal pong salamat. Talakad tamo po. Iginuma na tili kayo. At kaya kaan timurin. At yung may panggirin Diyos, bendisyonan kayo. Igpa, ampon ng anak, ampon ng Espiritu Santo. Amen. Umeta ng inik ang kapayapan. Salamat, King Diyos. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.